što mi je mama dala za grickanje? Borovnice! Koliko borovnica mi je mama dala? Broj zajedno sa mnom. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slatnih borovnica. Obožavam borovnice. Borovnice, borovnice, borovnice! Baš čizma! I čizma voli borovnice. Borovnice! Da, da! Mogu dobiti malo, mogu dobiti! O, čizma, žao mi je. Sve sam ih pojela. Nema borovnica! Nema borovnica! Čizma, pa možemo ići brati borovnice. Divlja! Krenimo u lov na borovnice i naći ćemo ih. Da! Dobro, čizma, treba nam moja plava kantica, kako bismo mogli nositi borovnice. Treba mi tvoja pomoć. Hoćeš li pogledati u moju torbu i pronaći plavu kanticu za borovnice? Možeš reći torba! Reci torba! Reci torba! Torba, 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 torba. Ja sam torba zatrpana, pregledaj me tu. Sve što tebi sada treba, pronaći ćeš tu. Torba, 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 jej! Imam puno kantica, ali Dora želi plavu kanticu za borovnice. Nađimo prvo sve kantice koje su plave. Je li ovo plava kantica? Je li ovo plava kantica? Je li ovo plava kantica? A koja je od njih mala plava kantica? Tako je! Našli smo malu plavu kanticu. Njum, 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 njum. It's delicious! Dora! Lina! Dojde, Dora! John.